Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kita ang badaong. Yes! Adan ubog ti danong dito'y paraangan ti balayta. Nagswerte talaki din na yato yan. Mabalintamutan ti agmula dito itinatnatan. Agarami dak tumo di tuyay, iti pupukan ti lamay, tuyan. At damot kano agubog adanom iti paraangan da pari badong. Anya? Ay. Mas daawak. Takaturturudan mo't iti nga 20 balayda. Ay, kat nagapo siguro iti unag ti daga ah. Ay damagam kit di man tamakisakdo tayo kadakwada, inteng. Alata inakto kitaan no kasanaw. Ay nalinis dayjay. Tanagga po iti unag ti daga. Amok ah. Anya ti among no maawan tumutlaan. Nga ta. Ay, umay kuman kita ti ubog danom akong kunada paray. Ay. Saan na mabalin, paray? Anya? Kukwami lang, na ito yung obag. Naa. Saan mi nga rod mabalin ti makisakdo? Ay, sana. Na. Bawal, ti umay sumakdaw, iti danom dito'y paraangan may. Na. Mangiremedyo kayo mo na, iti pagsakduan niyaw, iti danom yaw. Wala no iso ti kunam di isaw. Yamanak, paray. At dagayam ubog ti danum ditaw. Ay umayak man mo't aglaba. Ay maray, kurang. Ah, Bawal ti asinuman nga umay ditoy. anya. Bawal ti umay aglaba. Nung ay agsakduak, maray. Ay saan lata mabalen marikwanang? Ah, ay nayan anagimot kayo no kasta. At dami danum ijay karayan. Di iso kumati papananyaw. Anya. Mayat sa mo, no yaramidak langan, iti kalapaw na, ti ubog. Sa akong tutulbakan, ti ruangan na. May mayat pa'y. Mabalinay, ngaglako tamutan, iti danaw. Ayunan niya. Bumak ng tantaon ba daw? Kabilam tong araw, ti karatulaan na suratan, iti water for sale. Arigla daw ba daw? Ayan na iti ubog ti danom di tao, itataba daw. At dita unag ti kararamid na kalapaw, karog. Ay, adda pa'y gaya man balay na. Ibo na. Tapno sana basta makita dagiti aglabas dito. Ay, makisakduak man. Ura italaang tataba daw. Ay, sana mabalay. Ha? No agbayad ka, isaw, mabalin mo, ti sumakdaw. Anya? Di tataba dong mait. Ang awanak pa'y lang mait. Ay, sana ang agang-angaw, karog. Manungay ti bayadak kada kayaw. No punwak da ito'y galun kaw. Uray 50 langay, karog. Nagnginan. Gumatangak manmet iti danum yaw, maray. Mano agalon ti ala maray. Duwalaang. Tagmay-may sa akmot. Ay katwan na. Sa nga gasot a pisos amin dayta. Awan lat bawas na, maray. Awan, marikwanan. Ay, nayan. Pagkwartan, matanda tataba dong ti ubog ti danaw. Wan nga raw do. Uray kumamat no saan anangina. Sa bali at talaga itan ti panawaw saanin akas iday. Amin nga waig ngamin idikat at dadanum na. Ita, awanain. Ay, mas dawak nga rod. Tanat tsananda mo amin awaig tayon. Kuna ti daduma. Gapuanan ka no ti gingginad. Ay, un siguro ah. Nga do ti agkasapulan ita iti danaw. Isu agundawayan mo tinda tatabadong ti aglakaw. No apay met nga mintay dya ayan da ti rimuaran ti ubog ti danaw. Makakwarta adagos damari tuyang itidakkel no kasyay. Rumbeng ko maijay. Ket awan ti akin kuko iti danom. Ay, win nga rod ah. Pagririn nanudan tay kuma. Saan ket nga ilako da? Ay, dagiti mo't daddo maakalugaran tayo. Ay, kapilitan agumatang da. Tinasayaat. Mangkali tayo langan iti igit ti karayan.
Anya, Bili nagdakwarog ta idauluan na ti mapanagkalay. sa bagay, nasaysaya at nga agpaiso ti kasta, intay. Napan kayo gayam nagkali iti bubaon, kwarog. Wain kagawad ko anang. Naimbag lang at pagsakduan tayo Ay nasaya at dayta na panunot yu Tapnusan tayo na mapanggumatang iti danom datata ba daw? Ay wun ha? Siniswerte na kiidin Bumaknang dadi na oras. No isuda ti paggatangan tayo amin. Ay lakid di Inaldawa ka sa pulan tayo ti danom. Nasa uyaw kagawad. Dunalpas siyaw ti agkalay ay ibagayaw. Tao may kami mo sumak daw. Wain kagawad. Gumatang kamot iti danaw, marikwanan. Apay, maray. At dalakok dito'y adanom. Uray ilakok iti nababa apresya. Ay, sana ko na gumatang itilako yu adanom. Ha? Adamot tan ita tidakkel abobo na mabalin miya pagsakduan. Ha? Wan marituyang. Iso adanom yu laang dayta. Anya? Ay natuyang. Awanan ti gumatang iti danom ta. Wan nga road. At dangaminin bubun anakali dakwaraw. Kumano dalugan ta. Tamapanta isorsor iti adayaw. Ay na, kaano pa'y ang maaddaan ta itilugan? Ay sinalbag ki ti kastoy abiyag. Tinasaya at ingkaman kit di agkita ti addalugan na. Anya, pangusaran ta kuma. Ay katbuluden ta pa'y laeng tapno pangiluganan ta iti danaw. Ay una niya. Hasta laengan ti aramiden ta. Tapno makalako tamot iti danaw. Good idea, tuya. Si kagayam dayta paray. Wan paray. Taylugan mo't niya po engineer dayta. Wan paray. Pagkarga ako mapay lang iti danom nga ila ko may. Naimbag kayo pa ni Marituyang ta adadanom yaw. Naiparpar na nga raw nga adda paray. Sigurado abumak nang kayo ta ilakla ko yung tidanom. Laki diya paray. Nagmayat ketiisem na. Ay badong kasanuday tuyon ngay. Apay aya. Kitaem, basit meten ti rumrumwar adanum dito'y bubawon. Nay. Wan nga agpaisaw. Ay awanan. Apay ngay. Abo mabasit ti rumor ita adanom iti ubag. Sa dino ngay ti pangalaan ta iti danom no maibusan. Ay apay nga tan ngay. Ay isublimon ti lugan a binulod maw. Ay tuyang. Isardeng tan ti aglako iti danom. Basiten ti danom ta. Maray, gumatangak man iti lakom adanom. Tay mineral water. Apay mata na gumatang ka iti danom. Ay na, di ka siguro mamati maray. Ngam awanan danom may. Anya? Natsyananan ti ubog iti paraangan may maray. Aya. Wan, iso nga awanan pagsakduan mi ita iti danom may. Ay, sayang nga rod ano kasta. Oh, kitaem ti uneg ti kalapaw maray. Ha? Nay, natyanan mo't nga agpaiso ti bubunyaw. Ay, awanan. Jak amuno apay. Awanan serbina nga inyaramidan nyo iti kalapaw na. Kunamin no aglaylayon ti danom na. Saan mo't gayam? Sa bagay, adapay mo't lakok adanom iti tersina. Tay libre kumamot ate kayat mi maray. Awanan ti libre adanom ita. Malaksid laeng no kastoy nga ubog. Ay, parikot mi itan ti danom ken ni badong kaw maray. Apay kagawad ko anak. Di marituyang, natsyanan ti danumda. Anya? Kasano? Inyaramidan damot ngaminan iti kalapaw. Ay, wun nga rod Tulbakan da pay. Gungkunada no natsananan. Isudamot itan ti gumatgatang iti danom. Kunak no saan amatyanan, natsyanan gayam. Wun nga rod, padasan damot ita ti gumatang iti danom. Kasano adi matyanan.
Kahit idi kalkalpas ti bagyo arimwar lang dayjay nga ubog. Uwan nga road. Mama, ti kami ta makapagbayag nga mintikas jay. Iso matlagayam Iso nga rod ang napanunot ko lang ang timang pakali iti abot iji igit ti karayan. May mayat ijay ata agbayag ti dana. Warag, di la mabalay na makisatdo kami iti bubunyaw. Ay, sana mabalain tatabadaw. Warag, Nagbambanugan mi day ja kinalay. Tapno maparwar mi lang ti danawm. ay sige matinak warag. Mabalay, no agbayad kayaw. Nye, pagbayadan mi kumangay. Kat niyang kalinting Nye, Ningamin kapitan at ipangibagaam. at bayad ak nga rod kanaw. Ay, una yan ni parintay. Amangan matnukun ko na lang ni Kwarog kan katikasta. Danom, pagkwartaan ni parintay. Imbis a pakairanudan. Pankampay nga umunakin ni kapitan day taba daw. Bayam, tamapanak man iti ayan ni parintay. Anya, Saan arumbang nga ilako dati danom iti masakupan ti ubaw. ngarun Nagkuna pabayadak ti danom ti ubog. Pare, Sanak akasken ka. ha? Nga uray ka arubang put imutam iti danom. Nga ilakom pa yun. Ay, pare. No kasapulan nyo ti danom. Agala kay lata iti libre. Ay, agyaman nagpare ha. Ulitek. Jak ipapabayad ti danom. Pasensya ka la kuman pare. Iso nga mintin na kunan ni Kwaraw. Apay akas jay ti imbagan. Nailawan ko lang ngayon baga. Gapo iti sakit tinagam kawang kail. Ay, una yan. Nagasumot nga main. Ipabayad da kanyak ti danom day. Ay, alabay amon da jay, kwarog. Ang kail. Ay, pakawanab. Kan pakita am lata ida iti nasayaan. Ta barang no makaamiris da matay. Unang kail. Mawatang kayaw. Pakawanan na kami Kwaraw no nasaktan mitirik nam iday. Sige. Pakawanin kayaw. Di kayag danag. Ay, agyaman na kunay Kwaraw ha. gapo iti kinaimbag ni kapitan. Nakaamiris kami, Kwaraw. Nasayat nga rod ano kasta. Uwin Kwaraw, naamiris may arumbang nga pagraranudan tayo gayam ti bindisyan. Wan, kat ikarime. Dinton maulit ti inaramid mi kada kayaw, Kwaraw. Ay, agyamanak ta nakaamiris kayon. Pari ba daw? Marituyag. Ay na, tatabadong ken nanatoyang. Saan ngamin anasaya at ti managing bubukod. Tariri ti patauden dayta. Saan anasaya at ti agkakaaruba nga agata. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Mensi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mahal dawan. Agawin akmatan. Ang kail. Adamang sapsapol kada kayaw. Ay, asinaw. Naimbaga pangal daw, kapitan. Ay, kastamat kan ka, Ana. Agyaman na, kapitan. Aday bagam. Awan, kapitan? Agawin akaon. Tay nakmangal daw iji balay, Ana. Mga nudi ka pa'y nangal daw, Ana. Umay ka iji balay. Una. Kayat ko kapitan. Naimbaga pangal daw yaw, kapitana banang. Ay,
Kastamet, balasang ko. Iso ni Ana. Imay di barangay hall. Inawis kon adito'y balay. Ay kat mangal daw tayo meten Una tayo sumut day tate gagarami at talaga dito'y balay. Sige. Sumango ka meten iti lamisaan, Ana. Di ka agbabain, Ana. Ay sige, Kapitan Enteng, Kapitana Bahanang. Manipo di inawis mo day nga ana. Kanayon mo na mapmapan ni balay awang kail. Uwan nga ron, kawa mo ibagana. Ay, Umay na kayo la siguro sa rungkaran tiyan niya aga po kuma. Diya ka mo Ay agulay makata mga numangag ni Antim. Ha? Ang mga no sa balit, sumrat iti panunot na. Kapitana, ada ka din ni Kapitan Enteng. Ay, adda. Kasangsangpot na laeng. Naggapo ija barangay hall. Ay, kasta ka di. Tinasaya at umaykan. Taagsasango tayo amangan. Ha? Ikwa, sige laang, Kapitana. Sana ka mabisin. Anya? Urayik laangan ni Kapitan Enteng arumwar, di tabalayo. Sige nga rod, si Katima Kaambaw. Agyaman naklangan iti awis su kanya kamakipangan. May manay ni Ana. Wen, adda di ta paraangan nga agsilsilpon. Dinala na ibagakan ka, no anyat ibagana. Ay saan mait? Awisak nga rod tamakipangan ka data. Angam di namat kayat. Aya, Saan ka no ang mabisen? Ay, mas daawak nga rod. Apay ngay, akanayon meten nga umay dito'y ni Ana. Inteng. di nakitaan iti kasta ata jak amo ti sungbat na. Unak laki din no si katikursunada ni Ana. Uray sak no bilang. San kumot nga armain. Na, swertem ki di ata babae ti agkursunada king ka. Diyak kayat ti may sa babae nga kursunada kanya. Anya? Kayat ka, siyak ti agkursunada iti babae. Tula amin mga mom ko araw. Nagayam tinagan jay babae akanayon amapan ijay ayanda kapitan. Word, marituyang. Kunami nun ni kwarog ti mapan nakitkitaan ijay barangay hall. Ni Kapitan, maray. Anya? Kanayon nga iso ti mapan nakitkitaan ni Jay. Ha? Amo, namot nga dasawa ni Kapitan. Kano nagadayupay ti agwat ti tawanda. Sa bagay, age doesn't matter ako nada iti English. Anya? Ada ka din ni Kapitan Enteng, manong kwarog. Ewan di taoy, nagawid siguro na ay balayda. Inakman nga rod kitaan iji balayda. Anya? Da kayo gayam dito, ikorog. Naimbag nga oras yung Kapitan. Kastabat kan ka, Ana. Ibagamon ti kahit mga ibaga kinaangkail. Imbagak ayamot nga ada ibagak. Awan mo't Anya? O sige, panawan kayo pa'y manong karog. Kapitan, inakon. Nagkunakit kursunada na kaday nga Ana paray. Pagkunamit. Una, takanayon na ka mapansarungkaran na balayaw. No saan? Barangay hall. Agulay makaman pare. Nagpadaanyo ko ni Kwarog sa balit iti pampanunutan nyo. Anya? Ay, ingkakad iti papanamon. Tila pampanunutan. Asino aya dayjay nga ana, inteng. Itala makitak dayjay Ura siyak tupay. Kasla imposible mo't daytan. Ay, mamati ka kaday. Talaga ajak amo dayjay a girl. Apay nga rod, akanayon nga umay ditoy. Sarsarungkaran na ka. Amangan mo't nuadda sa balin nga aramidan niya. Aliiwam man dayjay nga ana. Unang kail. Amuam no ada asawa na, wano awan. Kano naggapuan na.
Ariglado, Uncle. Ay, nagrigat tikas dyan nga aramidin na. Nagruna kat babae. Nga raw. Kaya't, kusi-kusilapan nak ni Antim Abana. At damot gayam asawa day jay nga ana. Anya? Wen ba daw, dinamag kanu ni Kwarog kadagiti amam muna. Aya, Nakasarita kanupay ni Kwarog ti asawa ni Ana. kay? Imbaga kanu ni Kwarog amap-mapan ni Ana ijay ayan ni Kapitan. Kastagaya. Adaman mo ni Ana nakita ka na panditayan ni Kapitan. Anya? Dimot ko lang nga dagayam asawa day jay a babae. Pudnaw kagawad ko anang. Asawa day jay ni Richard. Ah, asawa ni Richard? Wow, nabiit na lang nga nag-asawa. Itala ang anamwa ka. Isugayam ti asawa ni Richard. Naimbag no impakada na iti asawa na ti papanay di balay danggal. Eh, mas daawak mo't no baybay ang ti asawa na. Ada ka din ni Kapitan? Kapitana? Wen, adda dito'y balay, Ana. Ay, si Kamat Gayam, Ana. Siya nga rod, Kapitan. Sige. Panawan kayo pa'y, Inteng, Ana. Sige lang, Kapitana. Agtugaw ka. Agtimpla akman iti kape. Ay, Juan, Kapitan. At saka din niya nga asawak dito'y balayaw, Kapitana Banang. Wen, adda ijay. Agsarsarita da ni Inteng. Umay ko kumasukunan, Kapitana. Ay, kasta ay sige. Umay ka Richard. Sige. Mapanta di taunag. Ako urayak langan dito iti asawak. Ha? Pakibagayo langan nga adak dito'y ruwar nga agururay. Sige, Richard. Ana, adda ti asawam di taruar. Ururayon na ka. Kasta ka di? Sige, mapanakon, Kapitana. Kapitan. Sige. Sige lang. Umay kan sweetheart. Nagawitan. Uwan ka di, sweetheart. Mayat matilala ilwanda. Kit kita matlatan ida, Inteng. No kasta, mapan mo surusurutan ti asawam, Richard. Huwagin kagawad ko anang. Husto maghidi tapno mabantayam ni Ana nga asawam. Huwagin kagawad. Di mo amaw no anya ti mapasamak. Dahil tangarod mo ti pampanunutak kagawad. Wen awan kas iti agan anad kayaw. Sige, Kapitan, panawan kayo pa'y ka ni Manong Kwarog. Sige lang, Ana. Urahin na kan ti asawa mi ti asidag. Ay, ma'am. Mas dawa ka dagit ang agasawa. Uncle. Pasaray umay nakita ni Ana. Intun kun. Sinurot dan. Nga raw, Uncle. Ay, no umay tumanan ni Ana. Ibagam nga awanak. Ure addaak. Pasensya kayo lakaman iti asawa, Kapitan. Ay, apay aya, Richard. Pag inawan na kayo ngamin ni Ana nga asawa, Kapitan. Ha? Kay kayat na kanong ngamin na makitkita ti rupayaw. Ay, anya? Madanagan akmat iti mabalin na mapasamak. Ah. Iso sursurutag. Aya. Iso nga ulitag. Pasensya kayo lakuman, Kapitan. Di kagdanan. Maawatak ti asawam. Nagyaman na ka iti imbagam. Isugayam akay kayat ni Ana amapankit-kitaan ni Kapitan. Impagarop ko laki din no kursunada na ni Parinteng. At dagayam kasjay ba daw? Uwin nga nag. Ay, biyag lang nga agpaiso ti tao aya. Tirigat na, ang mga nukarupropan to ni Parinteng. Anya! Karupropan ng tao, di maipas ngay ni Ana nga ubeng. Pakawanan na kumainteng.
No kinuskusilapan ka iti nasakit. Ay, awan anyaman na dayjay banang. Agyaman nak. Jak impagarop. Apagin inawan na kagayam ni Ana. Isugayin ton maminsan. Di ka kusikusilap ah. Ay, wan. Amuampay nga men, ti makagapaw. Wen Ay, nailaw anak lakat nga rod anang kusikusilap ken ka. Oras siya kat kasla mairi-irita akmat ididamo. Ngam idi naamuan tayo tiga puna. Maawatan tayo ni Ana. Ay, wan. Intay. Anya ti maipay ko kada kayo, Ana, Richard. Kwa, kapitan. Da kayo kumati alaan mi amay sa aninong. Anya? Pudno day ta, kapitan. Sikat ti kayat mi ngagbalin aninong ti anak may. Para iti umadanin apan nakabunyag na. Anya? Malangaro, Richard. Ana? Agyaman kami unay, kapitan. Maragsakan para kada kayaw. Congratulations, dan anak yaw. Wan, kapitan. Ay, kabaranggayan, saan anasaya at ti managipakan? Tapakaalaan dayta, iti saan apa nagkikinawatan. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kuyugan nakmanan ko araw ta aglugan ta iti tricycle mau. Hinta man agrikurida. Sige ang kail. Ang awan gasolina. Sakti makamu. Mala. Sige, mapantang kail. Sa dino ti papananta. Hinta kita ang dagiti kanal dito barangay ta amang ano na pumpun numanan iti basura. Sige ang kail. Intang aruday. O sige, kayo nga rod ag-inspect iti kanal. Kat umay kayon tulat ta dito tersinak nga agmerienda. Libre ka day na nakagawad. Ay wan, libre. Kasla kontribusyon ko mutan kada kayaw. Nasayat nga ron no kasta, mari kagawad. Naa. Madlaw ko asabali ti awag yu kanyak. Ni Kwarog, na nakagawad ti awag na. Kat sika, kapitan, mari kagawad mo ti awag mo kanyak. Na nakagawad ko nagayam ni Kwarog. Di mari kagawad ko nakmatken ka. Ay, iso nga iso mo kiday. Tani Kwarog, no da duma. Na ti awag na kanyak. Ngam no da duma, kagawad. Iso nga, iso matlaang nga isaw. Unbit. Kasla kanyak. Awagan ka man iti kagawad, wano maray. Isumot lang nga iso. Katwan Ala. Kami nga ron din magmag na ti oras. Sige, kapitan. Kat umay kayo latag merienda dito tersina. Alang kail. At dalat ta dagiti basura ka dagiti kanal. Wan nga ron. Kin nagpuskul mo ten dagiti ruot iti igayd. Wan nga ron. Kasano itan? Anya iti aramidan tayaw. Mapanta pa iti kang runaan a kanal ti barangay. Takitaan ta. Amagan nun na puno iti basura. Wanang kail. Ay, badaw, nangibasura am ijay supot ti karni aginatang ta. Impurwak kun dita kanal. Na, apay ngay, amangan numapunno dita kanal iti basura ta, ket agbaran tumanen no agtudaw. Saan tabasit lang mo dyan impurwak ko dita basura.
Inton maminsan. Orno nga, taipan ko ijay kinalim nga abot apagibas basuraan ta. Tainton mapunaw, gaburan tan tumot laeng iti daga. Sige, iwantaw. Datan tumot laeng ti kaasin no agbara day takanal nga asidag dito'y balay ta. Maflad ta dito'y balay. Sige, bayam, tadalusak taw, di kanal. Naimbag tada ka, Marituyang. Umay ko kumaibaga at ang danan ka nga agdalus ijay likodan ti balay. Ayun kayat ko amaray, tapno adda kwartak. Imbag lang nga igatang ko iti si dami kin ni Badungkaw. Ay katwan nasaya at matno kayat mo. Tapno adda kadwak nga agdalos ijay aglawlaw ti balay me. Sige maray, kanaw. Si kaman, no kayat mo di mangrugita itan. Sige man nga rod maray. Mala, mapantan ijay balayaw, ta irugitan tag trabaho. Hanggang nagadwa talaga ti basura dito ikang runana kanal. Unay mo tindag iti kabaranggayan ta di daaywanan ti kanal. Bener dangkail. Unay mo tindag iti kabaranggayan. Mahay bladak no kastulag. Ay, sana hanggang. Kita ang tasang ka mahay blood. Na, Tinasayat. Mapantay di tersina ni nana kagawad ko anang. Taintag mirinda. sige man nga rod. Inta man agpalamies. Tani, pimudot ti ulok gapo iti kina irresponsable dagiti kabaranggayan. Unang kail. Inta nagmirinda ta mabisina ka. Oh, adtoy, agmerienda kayaon. Wow! Nagluto akmatan iti pansay. Ipalaman nyo iti loaf bread. Ay, sus! Nagimasay. Alanang kail. Agmirinda ta. Ay, naimas a pansit day ta. Amangan mo't no ado ti bitsin na. Ay, saan? Basilaang. Mala, agmerinda kayo kidain. Bayat anapudot pa'y day ta pansay. Ay, agyaman kami iti merienda na imas, mari kagawad. Ay na, nabsuga ka. Ay kat, agyaman akmat ata magustuhan nyo ti merinda nga insaganak. Nagimas tupay na nakagawad. Ay, nabsugak. Ay, ma-stress aklat ta. Apay ka day, kapitan. Ang basol ko no apay. Nga mahin, italaan nag-inspect kami iti kanal. Adamot nagkurangan tayo nga agpaiso kapitan. Ngamen, kasla binaybayan tayo ti aglawlaw ti barangay tayaw. Sa bagay Nukas tang raw, agbayanihan tayaw, ag-clean in green tayaw, agikap tayaw. Ay, Iwan usto ti ko na ni Kwarog, kapitan. Ay, agpamiting tayo nga ron, kapitan. Tapno agdalus tayo, abo marangay. sige. Mangipaskil tayo iti pakaamaw, kadag iti kabaranggayan. Ay, agyamanak. Ay, nalawat ti dinalusan ta ita nga aldaw. Kat kasano maray, ituloy ta ka di manan inton bigat. Ay, katwen kat itad ko titangdan mo ita nga aldaw. Ay nasaya at maray, tainak igatang iti si daun mikin ni Badungkaw. Ay, wen, maray. Ken, ituloy ta ti agdalos agingga di ta kanal. Agraman ti kanal, dalusan ta maray. Ay, wen, maray. Tanay, umadani man ti panagtutudo. Masapol anawaya ti pagnaan ti danom di ta kanal. Sa bagay Ala, aginanata, tainta ijay kusina. Inta agmerienda, sakbay nga agawid ka. Ayun maray. Day ta talaga ti uru-urayak nga ibagam. Ngamain, mabisina kaun. Sige, maray, awan problema. Adaw, ti mamerienda ijay kusina, may. Ay, napanuga ka naggapaw, yung garden tatuyang. Ala aginanaka, tagluto akaun. Tauray siya, kayat kun ti aginana. Tanaban nugak mo't anapan naggaik ijay ayan damari banang. Napan ka nakitang dan ija ayan damari banang ko dan. Una, isupay. Malangan inga aglutan, tamabisina ka. Oy, tulungan na kung tapno mabiait.
Agpadatamot kat anabannog. O di ag tinulong tan nga agluto tapno mabibi ay. Wan sige. Untan, ijay kusina. Nalpasan ti barangay meeting, Kapitan. Nagawi daw dagiti tattao. Naimbaglakid din ta amin dakat imanugot na nga agbayanihan tayaw. Kunada pa'y ngagluto tayo dito'y barangay haul. Tapno dito'y tayon amangan iti aldaw. Kanda kami atanaw. Ingkam agur or iti bagas. Kan siday na mailutaw. Ay ka, nasayahat nga ron no kasta Sige, innakaon. Takasaritak mo't dagiti tanod kaw. Taing ka magsulisay. Ay sige kaanakan. Ang ambangan tayo pa ya. Apay saan ka amabisahin? Ay, nakaluto ka main ko araw ga. Intayon ije kusina, magal daw tayo. Sige nga raw. Mangal daw tayo pa'y. Sakbay nga inak agsulisay. Masapol amal pasta da ito'y daldalusan ta dito'y kanal. Abatog ti balayo maray. Taintan tumot makibayanihan. Oh, wen, Maray. Ay, hinakunan ni Inteng nga adabayanihan inton Sabado. Wen maray, tumulong ak nga agdalaws. Ta saan amakapan ni Badungkaw. Tamakumikom ijay garden may, kan ijay bangkag may. Wen, Maray. Uray tumulong tanto nga agluto, no iso. Wen amaray, tumulong ta. Ay, nasken amadalusan dagiti kanal. Nang runa, tikang runahan a kanal dito barangay tayo. Wen maray, numabarati kang runaan a kanal. Sigurado, malayos ti barangay tayo. Ket adu aka barangayan ti apektadaw. Ay, iso nga ruday tamare. No kumatatunggal ka barangayan, ket amuda a panunutan ti panagdalaws. Di nasaya at kuma. Tasaan da kuma nga agibelang iti basura iti kanal. Wano, anyaman a pasait. Agam, nagtangken mo ti ulo da. May saak iday nga agibelbelang iti basura kadag iti kanal. Ngem idinalayos kami kin ni Badungkaw. Saan kon nga inulit ti agi basura ijay kanal, maray. Day tangarod tay kunada, Maray. Asakan to la makaamires, no adda madi anapasamakan ka. Wen nga road maray. Ngem no ita, ay talagang agdalo sa kaw. Kang, saan ka di makibayanihan ita ni Tata Badaw? Diyan ba? Saan siguro? Tasigod mo't asaan nga umay no kasta bayanihan. Nito yang lang ti makitultulaw. Why, nagitak ni Nana Tuyang itay. Isuda kini antiban ang tiaglutluto para iti pangal daw. Ay nasaya at no kasta. Sabay kumatamalpas tayo itangal daw ti panagdalos tayo iti kanalanggay. Tasan lang mat basura ti katuntayaw. No di katagparaspas tayo pa'y. Ay kabailan tayo day tata. Agtitinulong tayo mo. Aray, day! Aray! Ang damot gayam ni Tata Badaw. Ay pare! Umay ka dito'y! Ay, nalado ba? Napanak pa ijay garden ko, paray. At least ada ka. Ay umay ka makibayanihan. Ay, una paray. Tumulong ak mo da. Imbag man Tata Badaw. Kunami saan ka man tumulaw. Saan man Ken isuan na ladawak. Talang purusak iti tarawng ken okra. Agraman kamatais, paray. Ay supay mainayon na si dain tayo itangal daw. Ay mayat aparay. Maragsa ka nak. Taamom itan ti tumulaw. Oh, ado'y pa'y titinapay, kabadong. Wen maray, agyaman ak. Imbag man gayam ta inmay ka. Oray ni Mari Tuyang, inmay mag. Aglutluto da para iti pangal daw. Wen maray, talaga tumulong kami Kakababain mo no sakman ti sana tumulong. Oh, sige. Ikampay iti kape, day tatasam, kabadong. Ado pa'y iti kape, dito bit-bit ko akapitira. Saanin maray, ina. Nabsuga ka. Alang nga raw ta, agwarasak pa iti tinapay kan kape. Oh, dito'y tidaduma. Umasidag kayo dito'y. Dagiti saan pa'y anak kaala iti kananda. Umasidag kayo lang dito'y ayan, may. Malay. Ay, syakman mati kanyo, Nana. Jak pa'y lang amin nakaala iti kanak.
Ado tinakibayanihan ita, nana. Wini nga road, adu tayaw. Ay, kastoy ti mayat. Agtitinulong para iti pagsayaatan ti barangay. Ay, wen anana, datayo matla ti mairanod. Oh, adto yun ti kanom, femya. Ay na, agyaman ak unay, nana tuyang. Uray da kayo mangan kayong matan. Wan, femya. Sigay mariban ang mangan tamuteng. Oh, Sana balay, nakaala da amin nun iti kanunda. Awanon, ti warasan ta. Nalpasan, di pa nagdalos tayo, pare. Ewan ka ron. Nalawagan ti kanal. Sa adan nasamak. Kinawanan ti basura ang makita iti kanal. Huwag pare, nadalusan. Kahit agyaman na kiti panakitinulong mo paray. Sapay kumatag tultulo yun dahil Huwag pare, basta dabayanihan, tumulong aklata. iti sumarunong nga ramiden tayo. Agdalos tayo mo titaglawlaw. Agmula tayo mangki di itinatnatan ka nagduduma. Ayun na, mayat dahi ta pare. Sige, tumulong aklata. Agyaman na nakaangas akon, warong. Winang gail, intun sumaranaw, agdalos tayo iti aglawlaw. Magsidalusan iti aglawlaw ti balay na. Nagmula iti natang iti likudan, wano sangot ti balay na. Winang gail, may atikas to yung aramidan tayaw. Una, ta para iti pagsayaatan tayo. Iso nga ituloy mo ti aggagit amang idauloy ti barangay tayo para iti panagdalaw sang gail. Una, Nung napintas, kan nadalos ti aglawlaw tayo dito'y kabildatan. Awan sa bali maidayaw, no di si kamot lang ang gail. win, siya ka talaga. Siya ka rin ti kapitan. Nga raw, ituloy mo ti aggagit ang gail. Tanong makita dagiti bumarangay ang nagagit ka, suportaran da ka dagiti kabarangayam. Ewan ko raw. Talaga nga aggagitak a kapitan. Idaulwak ti barangay tayo para iti pagsayaatan tayo amin. Good job, Kapitan Enteng. Ala, ituloy mo nga idaulwan ti barangay mo. Tapara day ta, iti pagsayaatan nyo. Ala, sigay. Ditang tinagipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMTBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kas kayo lang nga abuti titibay-bay ang gail. Ay nalabos mo dahi ta panangiladawan mo dataot. Pudnumot nga minang gail. Kas lamot ten lubo dahi ta buksit yaw. Ay Wuston, tila madildilaw mo. Ati uyo pa yan ti masikog nga babae. Siyak man ang tinakita makantsawanan. Ay, mas butsyog kayo nga may nang gail. Ay sus, anya kumangay ti bibiyang mo. Hey, awan mat kit niya. Nga butsyog kayo nga talaga. Ay, di kamadlan na iruwaman iti kasjay nga ugali ni Kwarog. Ay masurunak, kumanantsaw iti pada na ataw. Win nga rod, tila kan kantsawan na no kumaraw. Ure kumamit no oras ti panagkakantsaw, ta isaw. Ay kat, ibagam kan kwa na day ta Lablabsen na matente kumantsaw da jakwaraw. Nga rod Sapay pasarunwan na iti nakapigpig sa akatawan na. naimbag no kanayon akasjay amaaw-awatan da ni Kwarog. Madandanagan no maminsan, ta aglablabas no agkantsaw. Agyaman na, tanda ka dito, Ikwarag. Nay, si kamot gayam day tatataba taong. Agawid ako may kabildatan, Kwarag. Anyat oras ay.
Alas 3 pa lang iti malam. Intakit di agmerienda. Ay, saanin ko araw. Jayak tulangan balay may, kanina na matuyan. Nagsapa kayo umot nga agawid ay, tataba daw. Ha? Di pa ila di manon tirabe eh. Agawid kayaw. Anya. Imalaldawan pa ila ay. Mangrugi ka man na kumantyaw ko araw ka. Sige ah, itulot kayong agpaisaw. Tamangan no at da sumublat isay. Pandaram kayo din di tricycle mo, taintan. Magagara na kaon. Kita eman. Ituya ko na dumsa ako araw. Ato iti pamasahe. Ang yaman na, tataba daw. Agyaman na magkwaraw. Sige tata. Tainak mamut ag merinda di tatirasina ni kagawad ko anang. Ay, wala. Kanya kay nga raw. Awan mo't asawa mamang ti diti meriendam ko ma. Mala, panawan kayong arudang. Ay na, piman kayo mait, kagawad. Apay, kwarog. Kasla kayo ngamin balawd nga gigan di talikod tirihas. At niya, Kasano pa'y ngay nga da makasirpat kada kayaw, no kanayon kayo matakasta. naa, takasla pa'y pagbaludan ti panagkitam dito tersinak. Katpudno mait, rumwar kayo ngamin tamapan kayo matagpakita ken kumita. Ay panawan nagdito yan, no awan ti gatangam, kwaraw. Manay nayunan mo ti kuret-ret na day tamuuging man ko araw. Anya, Ngam di ka pa'y nakaaram iti balasang asawam. Kasano ko agpatinggala ang iti arem mata ako nada. yang kalmay. Agpay sumuti ko nak. Sartingandak man nakangkansyawa na kasta, masuro na kunay. Anya? No si kati kumantyaw, nalaing ka. Wangaron, kumanatawa ka pa'y. Ngam no da kami mo ti kumantyaw king ka, masuron ka na dagas. Panawan kayo manlangay. Ningay angkel mo nga inteng, kwarog. Ayan na. Pinanawak ida kinitata daw ngantay. Anya. Damagak man. Anya ka diti kinayat yung kiniyang kalintay. Kwarog. Anya day ta klasit sa ludsod mo. Una, tasan mo tagwapo iti panagkita. Kaslanto pa'y butitay. Ha? Nagngisit pa yan day. Diyak amo nugaputasan ngagdigdigaw sunan niya. Ay, nalabos mo't day ta kunam anagnisit. Apay, uging nga rod. Pudnumot nga may. Anya nga tatiga po na kinayat yaw. Ay, dinakman kantsawan iti kasta, kwarog. Ha? Kat no angkel mo ni inteng, ang kantsawan pa'y laang. Yay! Di na magmumut ka nun yan timabanang. Itian niya. Nalipata mo. Kunam kanumit. Noon niya ti kinayat na kanyak. Oh. Ha? Ay, dayay. Di ka unay na kantsaw. No si ka naglaka kamot amasuraw. Ay salbag. Ha? Punumat! Nalain ka nga kantsaw. Yung no si ka ti makantsawan ka, maasar ka adagos. Ampir! Panawan kayo mampay. Anya day ta baybay-wan niya, tataba taong. Nay, sika mag-aamday ta kwaraw. Umay ka, tagbayo ta iti mais. At dagayam alsong yaw, tataba taong. Mayat Na, sa kagkatawa. Mantyaw ka man nga tan. Mayat ti baybay-wan nyo, tataba Hey, taong. kwaraw! Da ka man gayam dito'y. Apa pinanawan nak, Ay, kuwang kay. Apa ya sinurot dak di tawi? Apa ya buy-buya ni paribadong agbaybayan. Kuwang kay. Agim imagine kan sa makwarong. Pag tinulungan dak samot na nakantsawan di tawi. Kas lang kami na da pampanunutan kwaraw kay. Wan. Napanunot ko amayat gayam ti at dalsong na, kunak. Wina! Iso asika. Ay, mga laka iti alsong mo ta pagbaywam. Ha? Punaw, ti ko na ni parenting kwaraw. Tapi anytime ka agbayo ka, oray nasipngat. Sabalin samot nga alsong ti bagbagayon, duwala kay. Naa. Salbag kayo kitay. Kahit, anyat ay rami dem, Teta, Inagaw mo matintalo kwaraw.
na ikaw. Isinalbagin na kwaraw. Nay, aping ngayong ap-aprusam tapatong mo ba daw? Binayo ni kwaraw. Anya, Kankantyawan milaan kini parinteng. Binayo na mo tayo. kunak tumag, amuyo lang aruden ang mapikpikaon, kantyawan nyo pa'y laang. Ay uray, masapol asong batan ni kwaraw tinaramid na kanya. Anya ti kunam, inteng? Binayo ni Kwarog, iti alaw, ti kutik ni Paribadong. Ha? Masapol ang mabagbagaan iti husto. Kat adda siguro basulyo no apay akas jay ti inaramid na, inteng. Imposible mahit. Maditikas dyan nga ugali na. No kantsawan na masuraon. Day tantim alayo iti kakakantsaw, inteng. Isumag ngamin ti mangirog-rugi. Ay, tila aramiden nyo nga, may. Tulungan na kakagawad ko anang. Mabuti nga kiti inaramid ka, oh. Apay, adinang ram ni Kabadong. Na minsan lang, mate. Kauray na minsan o nasaktan di tao. Ako amin. Ay, ang mga no idarum na ka. Ha? Ay, saan ko mamut, ha? Magbabawi ak ita ni tinaramid ka. Tulungan da. Anya kumati maitulong ka. Kasaritam ni Tata ba daw? Ibaga madina kay dardaraw. Imbay kanyak ni Kwaraw, kapitan. Nagpakpakase nga ibagak ka no, tapno diyo idardaraw. Kalpasan ti naramid na. Kinapudno na makonsensya ni Kwaraw, agbababawi iti inaramid na. No siya, kaya't ko bagbagaan ko man ni Kwarog. Ay, rumbang laang kapitan, tapno agnakam. Ngam no ni Paribadong. Isuti jak amo. Sa bagay, saan kami magkidian na ospital? Nga maditirik na. Kabadang. Iso nga umayo na, iti ko na ni parinteng. Masapol ang mabagbagaan. Ewan iti kasta, di nan ululitan, tinaramid na. Nalay nga kumantyaw. Saan na bagay, maray? Ha? Liklikan nan ti kumantyaw, iti pada na ataaw. Nukas jay mutlaeng. Wan nga rod kabadaw. Agsagana ka, Kwaraw. Ay, kagawad. Umay kamin to ije balay mo, inton bigat mutlaang. Ha? Kaya't nakakano akasarita, dakabadaw ken angkel mo. Kwa? Ay, di kagdana, tawan dakas nga aramiden daken ka. Sige, kagawad. Nga lang araw, urayin na kaming to, inton bigat. Wine, kagawad ko anang. Nasaysaya atin, adi ka kumantyaw. No nalaka ka mo ilang agpungtaw, kwaraw. Tata ba daw? Balbaliwan ti kasta nga ugalay, kwaraw. Tata ba daw? Sana may bagay king katikasta. Kinapudno na. Nilaw anak lang ng bayo iti kutit yaw. Maday, tikas jay. No amom ti kumantyaw, amom may ti makantyawan. Surya talaga. Pagbababayak ti naramid ka. Mala, pakawanin ka, kwaraw. Ngamsapay ko mat, adi mo uluulitay. Talaga sana, yung tata ba daw? Nasayat, kwaraw. Sakmut itatimang bagbagakan ka. Angkal. No kantsawan da ka, ay makibagay ka. Kwa? Ay naimbag da kami ka ni Paribadong, ti binayom iti alo. No sa baling ay, jak lamong. Kwa ngamin. Ang mga no, inaramid da ka corn beef. Ha? Simple lang da ita. No di mo kaya ti makantsawan. Di ka mo't agkantsaw. Kas jay lang da ita. Nawatan. Nawatan ko ng kail. Pakawanan dak ko may tinaramid ka. Di kagdanak tawan kanyak da jay. Agyaman na kang kail. Ang pang-aasim ay. Di mo ulitin ti inaramid mo. Iti ure asin Talaga sana ng kail. Very good boy. Agpakadaak mo tan, Kwarog. Sapay ko mata, tantandaan nam ti imbagada kabadong ken angkel mo. Wang kagawad ko anang. Kitagyaman akmat kada kayaw, tadda kayaw. Ayawan na nyaman na. Kita ta di kan tuman mailawanan. Wang kagawad.
Ang mga maulit tumanan iti sa balay. Sana namiris ko itan. Asaan gaya manasaya at dan tinaramid kaw. Masapul gaya masanak ngagkantyaw. Nujak met amaw ti makantyawan. Ay na, kwarog! Liklikam ngaminan ti kumantyaw, no di mo kayat asikan tumat ti kantyawan da. Ala sigay! Detan, tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aray, gumatangak man iti kapay. Yay kabasitan. Kabasitan? Atoy. Bayad ka. Ibariyak Maria. Ay awanan ati Baryam. Kaya't mo asawin sa nga gasaw, ti bayad na dahito kabasitan na kapay. Ngimmi na amin na nagagatangan kabadong. Ay, awanin igatang ko iti bagas. Asukar, tinapay kin palaman. Ay, awan tupay ganan siya, kaun. Ay, nanginaunay tila akong maray. Kunam siguro, paggangganan siyaan kayo. Ha? Logi akpay kidi Ay, birukin nito yang ko, Jeparia Awan nga rod barya, di kwartam. Ay na, kung tanak man nito yang ka, ibaga naman na kinupit ko, Jeparia Ay, yakla ko magimat kata ngayon. Nagngina tila ako na. Tatabataw, asino ti kasarsaritam. Kasarsaritak to ibagay. Ha? Nangina kung kunamay. Yeah, ako ni Marikuan ang akape. Nagngina. Impangina na kanu amin alako na. Isuadya akong gumatgatang dita tersina na. Babawi ka na panggimatang dita tersina na. Mas dawa ka. Ay, no, kasta na laeng. Awana, hindi mapan gumatang dita tersina na. Talagang awanan. Bahiamon ang mapirdi dagiti lako na. Labasan ka pa ay kapitana. Ay, nay. Napankansamot na grocery. Ay wan kapitana. Di taman junction ti naggrocerya. Nalaklak ang amin di takit. Kahit nagasidagmat dita tersena ni Marikuanang. Nakangingina matila ko na. Ay. Nang runa di bagas ala ko na. Nagngina. Nalaka dita junction, aya. 500 adu magatang nan. Ay, sige man. Padasak tuman mat nga ro ti mapan ag grocery ijay. Di ka lang pakpakita ka ni kagawad kwa ng mapan ka dita. Tamangan mo no gumura. Ay, wan. Magnaak ijay likod. Tapno dinak makita. Sapay nakabantay lata ni kagawad kwa nang dita tirsena na. Wan. Amok day ta. Itay nalabsak ka tagap apiras iti kuto na. Ah, Awan sa ngamin gumatang itila ko na. Kapitan, adto iti kapeng. Nasayat man kagawat, intimpla iti kapay. Talaga kasapulak na ita. Baka torturo ka. Amok. Ta nagrunda kayo idirabi kadag iti taanod. Ay, kasapulan ngamin. Kunakmat ngamin kan ka, kapitan, nga oray isaan kan nga umay agjutay. Nukasta amapuyatan kayo nga grunda, tasyaklaan nga ti agjutay. Nasayat na ita singasing mo kagawad. Kasi kamat ngamin amapuyatan ka lang nga rudan, agjuti ka pa'y. Kasano nga jay tersinam? Oh, Bayi amon day ta tersinak, kapitan.
Matumalat ta tilakaw. Aya, Napanunot ko nga ipamaysalaangan ti oras kan panawon ko dito'y barangay hall. Sige, kapitan, agkapikan. Tapno mapudutan, tarusok mo. Nay, anya tis ma'am dito'y sangwanan ti Teresina ni kagawad kuanang tatabadaw. Nang rikupang ti Teresina ni Marijuanang. Makalawasan ang nakarikap day ta Teresina. Awan nga minan ti mayat agumatang tanangina tila ko na. Ay, uri asino mo ta. Awanan at ipagbirukan ni kagawad kuanang. Ay, kadyalangan na, honorarium na, kas kagawad, tinamnamain na. Sige, tamapanak di ta barangay haul, tatabataw. Nembaga malamaw, kagawad. Kastamot kan ka apay. Umayak man mangalay ti barangay clearance kaw. Barangay clearance. Adala ang bayadam abasay. Manungay, kagawad. Ay, 10 apisaw. Nalakalagayam. At sa nga pula pisos ko ditaw. Maalam itilas ti makatawan. Ha? Oy, nagbayag matang kagawad. Kat kasapula kitang aldaw. No kayat mo maala adagos, adanayon ti bayad mo. Ha? At danayon na. Ay, at damat kit di 5 pisos ko dito yung kagawad. Ay, kurang dayta. Manungay tinayon na. Nayunam iti 300. Ha? Ay, nagninamatan day tanayon na. Ay, di mo pigsaan. Dua talaga nga makamo iti dayta. Day tanasa mo tay bagbagadang under the table. Ay, katwan. Under the table. Di mo ipakpakita ti panagbayad mo. Malaki din, ipasirok mo dito lamisaan. Ay, pangalakngan iti 300 nga inayon kaw. Kaagdiskitar kan Alaing kan, tano agsubli ka, nalpastaw di barangay clearance ba? Apay ngay, inteng, di kamot lamapan agjuten. Amumit ang nagsasarunod ti puyat ko gapo iti panagrundamay. Kat, Paday dyan ni kagawad ko nang. ay biruken da ka dagiti bumarangay. Ada nga ron ni kagawad ko nang ijay. Amo ni kagawad di araramiden na. Ay sabali tamot no si kati sumango kadagiti kabarangayan, no kastangada ka sa pulanda. Pakaamumot kit din ni kagawad. No, ada di nakabisado. Ala, kita nga rujay lutlutwak tadaman mapan ko gatangan. Maturugak nga among. Na, Nagasidag lang mo ti paggatangam. dita junction ti mapan ko paggatangan, tanalaklak katila ko da ijay. Saan nga iti tersina ni kagawad ko nang? Ay na, kat no nagni na tila ko na. Awanan ti mayat agumatang ijay tersena na. Kagawad ko anang, umayak man mangala iti Certificate of Indigency. Ay, wag, umay ka Agtugaw ka Amom, saan basta-basta ti mangala iti Certificate of Indigency? Ang mangag ko nga ibagbagada saan nalaka. Ang nalaka lang siguro Amok mo ti kapitan dito Ay, narigat ti mangala. Ay, komplikado. Apay komplikado kagawad. Umuna, rumbeng ama interview ka. English pa iti kasapulan na panagsungbat mo. Anya? Ay, sapay medyo nakapoy ang English. At idog dya interview, agmalmalam. Anya mo tagmalmalam? Kasano nga iti panaglutok iti kanundag iti anak ko? Naado pa iti proseso, nagrigat. Apay kagawad di la mabalay natulungan na kaon tapno saan ako na marigatan. Dayta nga ro, ti ibagakan ka. Ay, mabalayin kagawad? Kunak kita tulungan nak. Ngamnay, naskan nga agbayad ka Manungay kagawad. Tanggay siyak ti mangi proseso. Agbayad kan iti 5 gaso. Nagninamutan? Sika kayat mo asikan ti mangi proseso.
Nagado a dokumentos ti kasapulan. Kanay na, nagrigat ko nakan ka. Sapay adan sa anak mo nga aw-awiram. Ay, duwati anak ko ababasit kagawad. Diyak nga rod basta ida mapanawan, tawa nagawawer. Anya ti kayat mo, agbayad kalaangan iti 5 gasot, wano si katimangi proseso. Nagrigat ti agsubli-sublay. Ay, agbayad aklangan na kagawad. Ang pangalaak ngay nga tayo ti pagbayad ko. Utangan nak man, tataba daw. Pangalak, kumati pa utang ko king ka. Sige mo na. Itakla nga umutang ka. At dalang bayada ka di barangay hall. Nita, ipapilit na. Ipakita king ka na ito wallet ko, tamamati ka. Ay, ayan nang tayo wallet ko. Nang ibulsahakan. Di taman now. Nakabulsa di talikodan ti pantalon mo. Ah, ay winggaya man niya. Tataba daw. Pautangan nakman iti kwartam. Hoy, pumanaw ka man di tawi. May isa ka nga aguutang. Aw, kita mo? Irwaran ni tataba daw ti pita ka na. Tapno ipakita ka kada kayaw nga awan makukwartak. Nas ka na pautangan na tataba daw. Sakti muna anang ibagakin kwa na. Ay awan may pautang ka. Ay agtal na kayaw. Kita nyo man na ito yung wallet ko. Awan ti kwarta, karga na. Kita nyo. Adda kwartam. Huldapon tan sa langan ni tataba daw. Ay, wine. Huldapan tan, no saan natapautangan? Ay agtal na kayo man adwa. Adda ka di kwarta ni tataba daw. Huldapan tangarudan. Agaramid kayo pa yan iti krimain. Apay, ano nyo ti kwarta ya? Agbayad ang kami ni ti 300 para iti barangay clearance kao. Eh, uray syakmat. 5 gasot para ijay certificate of indigency. Anya, nagkunang agbayad kayo ti kasta kadakal. Ni Ni kagawad kagawad kwa nang. Ay, nay, naggidan tapay. Hun nga raw. Nay. Damang angot ko akalukwan dito ya. Kuna ni kagawad, asaan ko nga ibagbaga iti sa balay. Kastamot lang timbaga na kanya. Saan kayo nagkinupya ti dayta nga ibagbagayaw? Saan tataba daw? Amo nga tan ni pare inting dayto ya mapaspasamak di sa barangay hall. Sika ati mangibaga ka ni kapitan. Inteng, Eh, ada bisita. ay, saan pa mabalin nga gawat iti bisita itataday? Napambanog ako. Masapul ka now ang makasarita na ka ni kumparem abadong. Ay, mapanigi barangay hultada dyan ni kagawad ko nang. Na, si kakano nga rod di kayat na akasarita. Ay, disturbo iti panagres. Ingkala kasarita biit. Oho, umay sala makikapit. Anya ayati kayat mo timpla ti kapin pariba daw. Matamis, uno hindi matamis. Uno mapait. Ay sana nga may makikapay pare. Unay kideng. Anya ti pa nagkikitam kanyak. Saan nakakas iti may sa kagawad mau nga agpabayad iti nangina iti barangay clearance gan certificate. Ay, pare, sana nasayat na itang ibagbagam. Ay talaga asaan na nasaya pare. Dakais. Asino akagawat ti ibagbagam? Yada tersina na akagawad mo ah. Ay, ni kagawat ko nang ata. Napugtuam pare. Isaw. Ay, sana nalakati basta lata nagpabasal. Ay amok ah. Ang madamang panagnag apod no ti bagbagak. Itamit lang. Isang kanyak dagita tataw. Ay wala. Nagitada paray. Na, apay, naglemeng da pa'y di talikod ti kayo. Da kami ti makapanagnaw, kapitan. Mabalin mi nga istoryaon kan ka tinapasamak, kapitan. Ay, istorya nyo kanyak ta, jak palubusan ang mapasamak da ita dito'y barangay ko. Ibagayo ta kasaritak ni kagawad. Kunang! Awa mo nga minen kumatang ijetirsina, kapitan. Nagnginamit ka do dagiti lakom. Naglaeng damot ngamin nga agtawar dagiti ka barangayan tayaw. Nang runa, da marituyang kan kabadong. Agasam kagudwa ti tawar da. Nungay idarum da ka maikat ka iti posisyon mo. O di maibabain ka pa dito'y barangay. Oh. Pinadas ko laang mata, kapitan. Ay, di mo padas-padasin ti agaramid iti illegal dito'y barangay tayo, kagawad. Sakto pa jak pulos maiturid ti agaramid iti kalukwan. Si Kantuki day. Ay, isarding mo dito. Nay,
Naglakamit tintoy lakom nga asukar, maray. Binting langan ti ganan siyak dita. Iso asan kayo ngagreklamaw. Kaya't nasa wine, lugi ka na pirmay.